Swastiastu. Inggih alit-alit kelas 6 sareng sami sampun navigatorane sami becik nggih. Sami sehat nggih. Kecundung malih sareng Mister Gede dari pembelajaran bahasa Bali dinane mangke. Nggih. Sedurunge nglantur ing pembelajaran bahasa Bali ngiring alit-alit doa manut agama lan kepercayaan sareng nggih. Doa ngawit. Inggih, nggih. Inggih kali sareng sami sedurunge laturan taler ing pembelajaran bahasa Bali, Mister jadi ngalingang silih setunggal program sekolah SD Bali Public School. Nggih. Inggih punika TTM. Nah, nanti punika kepanjangan TTM. Alit-alit uning kantun eling, masih ingat? Tapi TTM inggih patut pisan terpaksa, terbiasa lan budaya. Nggih, elingan ya nanti yang didurung bangun pagi paksa nggih mangde bangun pagi. Nah, usaha alit-alit terpaksa bangun pagi. Nah, usaha menika alit-alit dados terbiasa bangun pagi. Yen sampun terbiasa bangun pagi, benyangan alit-alit dados membudaya. Dadosnya bangun pagi nika dados membudaya. Nggih. Ampun alit-alit, nah talon ki melajah dengan terpaksa terbiasa membudaya belajar. Talon bantu orang tua terpaksa terbiasa membudaya. Kapal tamu terpaksa aduh malas bantu orang tua. Nah, sehingga kalau dipaksa, nah jangan alit-alit itu terbiasa membantu orang tua. Pada akhirnya akan menjadi membudaya. Membantu orang tua itu menjadi suatu kebudayaan. Artinya membudaya. Nggih. Ini alit-alit sama sami makin lanturan materi pembelajaran ini baik ketan kurune lan kurune wilangan. Nah, makin Mister Kauntin Lumun unduk baik ketan kurune. Nggih, baik ketan kurune puniki mengarti kurune sane meduwe paiketan utawi keterkaitan. Gitu nggih. Paiketan kurune inggih punika kurune sane meduwe paiketan. Nggih, memiliki keterkaitan. Nah, makin Mister ijen contoh iki nggih paling tinggal cara. Contoh pulpen lan buku. Nah, nike kurune sane meduwe paiketan ring piranti sekolah. Pulpen, buku, tas, sepatu. Nah, nike kurune sane meduwe paiketan sareng piranti sekolah. Nggih. Nah, dadosnya buku pulpen itu soro piranti nggih sekolah. Enten nggih. Nah, mungkin Mister ijen contoh malih. Nggih. Kurune sane meduwe paiketan utawi piranti ring paon. Nah, napi manten contone. Nggih, wonten piring, wonten kompor, wonten tiuk, wonten panci, pengorengan, talenan miwah sanetiosa. Nah, nike guna-guna sane meduwe paiketan piranti ring paon. Bener alit-alit? Inggih. Nah, makin uratian nggih alit-alit sang sami. Contoh-contoh guna sane meduwe paiketan. Nggih. Nah, makin wacan puniki. Pertama, guna sane meduwe paiketan sareng bunga. Contone sandat, jebun, jempiring, cepake, Nusa Indah, asoka, miwah sane liyana. Nggih, nike guna sane meduwe paiketan sareng bunga. Nah, makin lanturan malih guna sane meduwe paiketan sareng woh-wohan. Nggih. Nah, contone guna sane paiketan sareng woh-wohan, contone biu, gedang, duren, salak, manggis, apokat, ceruring. Nah, ceruring ke duku nggih. Terus buluan. Nah, miwah sane liyana. Nggih. Nike guna sane meduwe paiketan sareng woh-wohan. Makin lanturan guna sane meduwe paiketan sareng warna.
contohnya selem, barak, gadang, pelung, tangi, putih, gading, nah coklat niwas saneliana. Oke, nike gunung-gunung sana yang menduwe paikatan sarang warna. Oke, ini hal-halnya sampun resep saminya. Nah, nike paikatan kurune. Nah, mungkin Mister Gede landuran ini kurune wilangan. Nah, kurune wilangan sudah tahunya di kelas anunan nanti sampai boleh kurune wilangan. Nah, makin Mister ngilingan malih indik kurune wilangan. Ye, makin wacen lan resepan parinama kurune wilangan. Nggih, terus. Ya, alit-alite dengan resepan ini kurune wilangan ya. Mangdo alit-alite ten bingung. Wenten anak morahan pesasur itu gede. Nggih, pangtan kenten. Nggih. Dari iki alit-alit sampun custom patut alit-alite hafal, patut alit-alite resep ini kurune wilangan. Nggih, nek sami nggih. Alit-alite sampun belajar ini paiketan kurune miwah kurune wilangan. Nah, malih bos alit-alite catet ring buku catatan. Nggih, disampune alit-alite catet elingan wacen. Nggih. Iki nek sami alit-alit kelas 6 wadah sapunika pembelajaran bahasa Bali dinane makin sareng Mister Gede. Nggih. Makin Mister Gede taten untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.